Kaarfulay tarik u September kadai kesngi buram jang Padre Pio Bakhoi. Uway ni mistik bakraw tam hake history jang kabalang. Lakhay Padre Pio hakasnem sihajar praspa prapunyo ha Italy. Ulahe alasan kumunong rem. Bat loong ru bau jia keren bat wa angel nung ya dajong u bat kamariat hesuti. Hakarata ka bisi posnem. Ulay kandu iwe friar kapuchin ubawan wat jingarap na kisnong hanong kondong. Hadian kani ka jingi kandu ulaong halagi kimikik pa. Ngakwa panlong friar ubadon kitamay. Sisya tang hadian ulalek bandrung siya kakanhuon kapuchin friars. Bat hakarata ka ba arfly snem lapan kentang lingdo ya u. Tang hapo si benay balapan kentang ya u. Kat baudang duay. Kamariat hesuti baru Jisu kila paw ho. Bat kila ayu ya kistik mata. Kiden mong jong Jisu. Padre Pio ula karpan begita kiden mong kinjano. Kijano sisya. Henry tang banyu ibiang yaki. Namar bekila paw biang hadien prasnem. Ula terwai kejing syak sitom jong u na kebentaban penkut no ekatama. Bat banyalam, bat yarap. Kam tam mikitu kepala sedang banduk no ya kejing ngay. Kajing ay jing mut bapaw nam jong u syaki khun man siem jong u kalong duay kermen bat wat kuslay. Kat baka nam jong Padre Pio kanang sedang ban sopriang koholisi kalakhang ya kakam syarai pat ba jong u. Kajing kang gabal pensitom yu Padre Pio kambon sya ban ya kabulamat ni kajing sitom stik mata. Kadu kadwai upo paya subakadwai ulapan kelano ikajing rai jong koholisi. Nakaboong, ngam siya malaparsya ay Padre Pio, Hendry laaya nga di kajing tip kibabakla siya pang jong u. Padre Pio ulaim bat gistik mata hadu san posnem. Bat kajing duble jong u, kalaay jing pensya ikibabon kimansim. Ulaklat no akapor step jong kaarfulay tarik u September, siya jar kanday spa Andre Pupra. Padre Pio uday unong yada Petron Saint jom ka Italy bat ka Malta.